Kemudian bunyi people bros sin part tangan murai pi di mentip ke light post na po jangka border security force nam tagi BSF mo. Dalam tagi ni post kita nado lai spat li ki post ki balai jangka BSF nam tagi GD constable. Dalam tagi ni post kita tang ki ba de na po mekhlai nam tagi ST kategori. Bagi kena samla ki badai na po mekhlai ki laban apply kan ni nomor ki kan ni post ki apply tang nam tagi tu ki badai ki domicile student mo hibadai tang kiba de na po jongka state jongka Meghalaya. Tahara bayar de ber kiba apply kan ni kiba ku apan apply pihaban download yaki application form bat pihaban let submit offline ha po jongka office kiba de sentar kiba de na po jongka khasihil ki haban le japo jong po Shillong ban le submit ki application form ban tai ti garo ki haban le japo garo mo ki sadar sentar ngam pen iharo mi ki sentar yak application form hilaban yoru na po website yang sabu yak website na tapi haban klik ke website na tapi haban register anda pila de ban register tapi sa yoru yak application form na ni hilaban le jopo cyber kin sa IP yak application form na tapi sa pan mo yak tik application form haban pendapload baro iki bomnang man pendap yang pendap baha na tangan sabatai hadin ka ba yak ban pendap itu ki form hendrai kat kum bapi le ban submit iki form kila dabu nam taki district laniki block wise mo kina markim laban le submit ka juga por baro ki district ni ki baro ki block ka juga por bikin le submit ki application form nomor ki di offline kin sim betang sisngi ya ka weka district mo te jingti baro ang sependi harum lane ka bakam ne pila ru ban visit ya ketika official dokumen detail kebangan sabu apo jongka website apo dokumen apo ka description box ka jonga pila ban pulih bat page bah dala di hiru hakban kongdu ngene page mtaki vacancy position male spak na pue but female life sangut tanam taki niki spak na pue but life sangut kentei but spak na pue ngut ki senrang kane ka de nam taki ki entire Meghalaya mo badam taki border area ki district border area male ndup sangut female khwengut kane nam taki border area ki nyotali ki border area ki ba de po jongka Meghalaya kin yo chance ba ba ka de bat kane namar nam taki ki district nyotali ki ba de po jongka border kin la jadun ndup sangut but female khwengut tekini ndup sangut but khwengut ki de nam taki ki ba de na po jongka border area mo parik taki hispak nai pui but life sangut katu ka de nam taki entire Meghalaya hakabaya de berkani nam tai tuhi bade na po border area kin kami chance bah mapin apply yakini remuneration aspirations age relation kitu kim dan kam thanra ban tai tuhi kini ki website www.bsf.gov.in kini ngasabu po description box ke jonga pilaban klik mam take http://rc.cttbsf.gov.in kini rungan sabu po description box nta pilaban visit di ketika website tak pen EAP sampai tuki eligibility condition sampai age sampai education ka age kali kan dulu kat prasnem hadu prasnem berkemdai itu bala tam ya ka prasnem hadin jongka citrik jong benai Agos arjar pesan bagi kandidat kemdai itu ba lakha haswa jongka artarik benai pra kena sepak kan naik punyau kira miyo ban apply kan ni badi itu kiba kha hadin jongka Sterik jongu benai bapra arjarnyo kimla pan apply kan ni kedetang itu giba kha hadin jongka artarik benai bapra kena sepak ne punyo badi kiba haswa jongka citerik benai bapra arjarnyo kila ban apply kan ni mo bat kumjuru nam taka education qualification minimum ka DBI kibala pas ka kelas 10 seneng berka physical standard for kan safety candidate nam taki PST ka high nyuk senrang ka dei sis pasan punyo bat nam taki kentei kadai sis pa sa punyo point san sentimeter bat nam taki senrang kini ki chest bat ki expansion kini pi haban lipan pa theo ki chest ki jongpi mon mar ki kani kin sale apor ba phi le ja physical test PT nam taki jongki senrang san kilometer tang pi haban pendep apo jongka arp sa menit man taki kentei kadai si kilometer ruspa pi haban pendep apo jongka pra minute live host kon mo baram tai tuki ki kandidat ki ba doni ki certificate NCC ki ba doni ka C B bersih ki ni ki taki certificate C ki 100% maximum mark jongka exam baram taki ba dai B untuk 100% maximum mark jongka exam taki A nata R% ya maximum mark jongka exam mantapan ngan pendi sampai tuki tarik jongki blok berki district ba per ba kapor ba phi haban let submit ki application form ki jongpi mo
berkumjuru bapin ban fill up yaki application form badiki admit card pihaban pendap dala dehi ki admit card kumju pihaban lej ban submit dala dehi mo por lej submit ikine ki form ki jongpi pimla ban supalai yaki breu mo nam tak ki district berki block iba pero nam tak ki sentar ba pihaban lej ban submit tam tak ki West Garo Hill kan ai adu lais ni kan simkin ai por bagian wan ban submit ya ketika application form bat kesentar jongki napo jongka rilum Garo kede po komandan 200 BN BSF Kampus Nagri PO Aramail Mili Tura District West Garo Hill Miklea Pin Nyo Kendai South Way North Way tam tagi rilum Garo ki habar lej submit apo jongka ni kesentar nam tak ki sentar ba pin lej ban submit nam tak ki badai ne po jongka kasi jantia kesentar ba pin habar lej ban submit ki application form ki jongpi bat ki admit card kade po lal ground BSF Kampus Maupat apo Shillong pin code nyo Kendai Lai North Way Kendai mo tam tak ki district East Kasihil tak ki blok Melim Mosenram Shela Bola Ganj Perusla kade po jongka artarik banai ba Kendai ada pesan pihaban lej ban submit ekanika application form ki jongpi mo bat mau rengkeneng mau plang mau konreu katar archnong bat lej kro kade po jongka lai tarik banai ba Kendai ada pesan bat sayong mau pat bat mau lai kade po jongka sau tarik banai ba Kendai ada pesan tem dak benta jongka East Kasihil district kin ai por adu art ngi marah kan district lakham bun ki breu mo masang ne bat ki district Jantia Hill kan po jongka ndu tarik banai ba Kendai ada pesan thadlasken nata lasken amnarem namdong kan ndu tarik banai ba Kendai ada pesan pihaban lej ban submit dikini form pimla man lej hadin jong kate tarik markin pediang hi tangah katu tarik hi anta jongka district West Jantia Hill mo Bantaki District East Jantia Hill kandai po jongka pratarik banai Kendai ada pesan ka blok Wapung Saipung Lumsnong kandai po jongka pratarik hi banai Kendai ada pesan khaban lej ban submit ki application form ki jongki Bantaki South West Kasihil kandai po jongka Kendai tarik banai Kendai ada pesan Bantaki blok Maukorwat Beranikor khaban lej ban submit kate tarik mo Bantaka West Kasihil kandai po jongka ki blok Nongstoin Motion Road Rambrai Rimulang Salang kandai po jongka Spotarik banai Kendai ada pesan ki apan ban submit ki application form taka district Eastern West Kasihil kandai ka blok Mairang Mautharishan kandai po jongka kadwe tarik banai Kendai ada pesan ki ban lej submit ki application form ki jongki taki district Riboy ki blok Umsning Umling Jirang Boy Rembong kandai po jongka kar tarik banai Kendai ada pesan te kan mau nam taki kandidat baro ki ba ku apan apply kani ki haban pej bah kum ki district wise ki jongki na taki block wise akan utarik ba pian haban net submit ki application form ki jongpi da pim net ka tarik ka bam de chu ye ka district ki jongpi kan om simsu mo man tapat sanam ta jongki physical test center kilabu hikat kum ki district wise kum ba ki bu ki sentar nani ki district nani ki block ba pin laj ban submit ki application form bar kum juru am tai tu ki ba physical test mentai PET kan kia kita rik ada bu ma kum ki district wise tanam tai tu ki badai na po rilum Garo na po West Garo Hill ta West Garo Hill South Garo Hill ta ka East Garo Hill ta North Garo Hill ken habihi ka po jongka rilum Garo hi ka sentar jongka komandan 200 BN BSF Kampus Nagri PO Arai Mile Tura Meglayamo namun ta jongka West Garo Hill kan po jongka arpo artarik banai Kendai ta terhim tu jongki Garo kan de kita tarik ta sampai bah bar mentapat na samta jongki ka kasi jantia ki ba de ban lej mare ka de po jongka lal ground BSF Kampus Maupat SHQ BSF Shillong PO Maupat District East Kasihil Miklia tagi kasentar nam tai tu ba de na po jongka kasi jantia kasentar ba pian ban lej ya ka physical test kan de po jongka ketika jakam po Maupat po East Kasihil tenam tai jongka East Kasihil ka por ba pin lej ban ka physical test ka por ba pin lej ka de po jongka
Arpu artarik benai bukandai ada urusan haduka arpu sautarik benai bukandai ada urusan kandai lai singi namta jungka is kasihil nomor kelakam bun berutan namta ka district west jentia hill kandai hapo jungka arpu santrik benai bukandai ada urusan kapor kandai tang sisingi baik mo namta ka east jentia hill kandai hapo jungka arpu ndrutarik benai bukandai ada urusan kandai tang sisingi namta jungka south west kasihil kandai hapo jungka arpu nyotarik benai bukandai ada urusan kan habai tang sisingi Merke distrik west kasihil kandai hapo jungka arpu kandai tarik benai bukandai ada urusan hapo jungka sisingi kinlehi kini baro bantaki eastern west kasihil kandai hapo jungka lai tarik benai bukandai ada urusan tang sisingi mo bat jungka distrik ribohoi kandai hapo jungka sitarik benai baspo ada urusan banamta jungka east kasihil kin ai arsengi namta kin ai por arsengi ban bare namar ka bong ong mane namar kala kham bun briu emo pada ka bede bat ki kod jing kam ba phi panra ak por ba phi submit ki application form ki jong phi kamen kong ka de high school matric certificate and marksheet nota phi panra ka marksheet class 10 bat ya ka marksheet class 12 ka jong phi ban zero mo ralang ka original ru nata phin sa zero ru nasa pihak bandar ru ya ka original dokumen jam ka marksheet ka 10 plus 2 lani ka ada pihak pas degree ru pihak ra dalam pimpat pas pihak atang ya ka marksheet 10 plus 2 ru mo berkebalai ada case certificate ST kategori as per perform issued by central government copy perform ST certificate nata pihak bandar ru ya ka shilo tribe ka jungpi ra ya ka original nata sa zero ru kumju mo Wasau kade two latest identical passport size photograph want to be found on the application form and order on the admit card. Ya ka passport size pat pihaban kawai pihaban ta apo jongka application form bat kawai pat pihaban ta apo jongka admit card handai pihaban ra spare biang lemang na lor jong kini pihaban ra ar lai tadi tu. Nata yaki badan yaki original certificate jongki NCC pihaban ra yaki certificate NCC ki long A B C ru long kino kidoro pihak ban rama nata kebahasan benriu kedega original domicile certificate nata pihak ban ra iki domicile certificate jong pi dan iki iki badai ki PRC permanent residential certificate ru pihak ban rama akte kisngi por pihak ban submit nata ki identity proof ki pihak ban ra iki original kadahar dan iki voter ID dan iki ration card ru kumju mo pihak ban ra iki original pin zero ru kumju iki dan kam Nata original identity card, pensioner, book of exhibition, nanti itu ibal atre itu dan kamera. Nata nan bataya biang ipi kumno bapin pendap iki application form kijong pi. Ya application form pila pandio napo description box jonga nanti napo jongka advertisement detail pila pan paisa po do jongka tuka detail nanta pin sayo iki application form mo. Ya keban kondo pihak ban tak ya kadur pasport nanti jrong nanta pihak ban pendap ya teng ke jungpi hak blok letar hidak he nanta kan mau kini ki language yang kai pi written ya exam pihak ban ai ada pihak ban thoda hindi pihak ban tik hindi ada pihak ban thoda paring pihak ban tik ya paring english nanta ki permanent address pihak ban dam 2% postal address hituru pihak ban pendap ya ki blok letar mo kamsu ke pi Nanta tuki email, telefon number, tuki region, Hindu Muslim, tuki religion, pihak pendapat Kristian, nomor pilih Kristian. Nanta education qualification, pihak pendam, pihak pas kelas ayu. Untuk physical standard, nanta height dan centimeter, pihak pendapat itu pihak patel. Nanta chest measurement, pihak patel, untuk on expand, to expand, pihak patel ru itu ru. Nanta weight, kajengkia kajengpi, pihak patel ru itu ru. Nanta pinsapan pendam mo. Nota ki education certificate nota pihak pendap lu di hituru gitu dan kambaro nanti signature of the candidate pihak sign mapi nota ki place nota ki tarik papin lain ban sumir gitu ki ban thok mo thok kata tarik ki nota sasanya tu tarik ki kamsuk kan dapat kan deka admit card pihak pendap ini roll number pihak pendap re nomor itu kinsa aina po office di urun baru ujung pi nota ka passport size pihak tak yang tu nata gitu ki keteng ke jong pi keteng ki mi pa jong pi jong ikpa jong pi nata date of birth nata ka postal address badi gini bat baham po
sign to signature of candidate sign ma phi atau to be filled by the office ikini wat pendap era yakitu kin sa pendap na po office yaki ikini kijuntan kam hang demo yakini format for ST certificate part pihaban pendap ma phi ikini ru baru khoi pihaban pendap ru dikijuntan kam hang te ndap ada pendap pihaban dai sumit po jong kan office mo sampai bahaya ki jinton kambaro ki badan hang ne sa pendap ki ai pa pipitip ndai pendip ndai pendap lamu nomor kidon gerkum ki ba kinsa isu na po office ro kinsa pendap na po office ndai lada pinang mon pendap sa pendap lada pinang kwat pendap ra batang kini ki jing pendip ngan wara experimenta subha man share lang man like ki video jonga man subscribe du adin mo pila depeng kenapa kinyo ki jing pendip ki badan kam man kapor kuble shibon